Kristo ndiye kiongozi mwema.
umuhanuzi n'ibizira cyane byazaze yashika atarafu none se Satani ariko yiyunga moyo polisi manishike mane akuchua kugira ngo mvuge n'ubumenshi abakobwa bacu b'abahunga Imana ibahumurisha abasore bacu abakwe bacu mwese namwe mwese abahunga mwese kuko mungana n'abandi bose baje kwizihizura data wo mw'ijuru azabibuke kandi namwe muzabure ibirori nk'ibingibi Imana ibahumurisha mwese ijambo ryacu nari nibagiwe ndashima Imana kuko turi kumwe n'umutware wanje uyu nguyu turi muri Byura baramushanye simvuga birebire baramushanye aho bari bategetseho kumwicira baramumanukana munsi y'igiti uruhande rw'agasoko k'uruzi niko bari bamubwiye ngo niho bamwicira ariko data wo mw'ijuru wahagera ingazi zirabarya basaza imibere barahamuka ndashima Imana kuko turi kumwe na famiye yaje yabyinshi umutima waje wishimye kandi ndabakunda bivuye ku niba y'umutima ndabakunda pe nzamabona nkazakumva umutima waje wuzuye ibiseba gusa rero Imana ibahumurisha kuko mwaje kwizihiza ibirori by'umwana tukaba turi kumwe mwihangane nubwo tumeze nijoro n'ibyishimo bene data mwihangane murakoze Imana yo mu ijuru ibahumurisha reka ndayishimiye ahaguruke atambuke ari imbere reka rebera Shadrakina ahagarare Yesu izigira neza tukaba turiho tukaba turi muri ibi birori ndavuga amagambo make kuko iwacu twari twashimye turi mu rugo noneho turabwira tuti ibintu ushimye Imana izabyumvise tureke kuzabashyiriramo none ntibyatangiriyeho ariko sibisobanura kuko yabivuze kugira ngo bivuge birovuga uko yavuze ijambo rya mbere turashima Imana kuko Imana ni ukuri kurusha abantu Imana tuzadutegura kuko Imana nizitegura ijambo rindi turashimira muri bano bana bacu duturanye hano muri iki gihugu baratugirira neza baradufasha ibi byose birahangaha niyo babikoze niyo babiteguye rwose turabashimira rwose mu buryo bw'amazina namwe mu buryo bahangana n'ubutera umwanya w'ubuturage reka mfate umwanya wo gushimira bashiki bacu turi kumwe na mushiki wa Paul hariya mu Bugande
yashitse nijoro. Turashima Imana kuko waje Imana igacira inzira ukaba uri hano. Turashima Imana kubwa mushiki wacu nawe uri hano niwe ukurikira. Turashima Imana kuko turi kumwe nawe hano. Imana mu ijuru ikomeze ibahereze umugisha. Turashima Imana kuko turi kumwe n'amashyenge bari hano turabaruzi kandi bayobowe turashima Imana rwose kuko turi kumwe n'abantu bakomoka kuri ba mushinga bari hano turabaruzi. Tujya kurangiza turashimira abasigaye. Uyu ni Mukristo Hadeste, Mumeko muri Hadeste, Mumoko muri Yakobo muri Hadeste, n'abandi barakuvuga. Turabashimiye kuko Imana igize neza ikunda kandi tugakura umugeni Masita kandi akaba no mu rusengero rwa Hadeste. Turabashimiye rwose, turabashimiye rwose. Reka tuze gutanga impano kubera kuko turi kumwe n'amaharimu sinanamubonye nariho ngira ngo nure yabonye noneho uyabonye yari umushonga uherezera ariko bagashimira mama hariya waje muri ibi birori. Ni mama Betere Muhungu akaba mama wanje. Ndagushimiye rwose hamwe n'abavuga bose bari ngaha kuko mwagize neza tukaba turi kumwe hano. Nabaye bankwega inyuma ukuntu nari ngiye kurangiza kuri agakwega nagira ngo mvuge nawe agakwega hata niseme kwa Kiswahili ili tuweze kukamilisha. Asante kwa ajili ya majirani. Nimemwona ndugu baba yangu Soita Wanyama anaweza kusimama akiwa pamoja na mama Aki naye akiwa mama yangu. Unaona wale ambao wanasimama pale wana mtoto yao, jina lake ni John Muhima Semiheni, hata kwa ID inaandikwa hivyo. Kwa hiyo hawa ni wazazi wangu na waheshimu, pamoja na majirani wetu ambao tunaishi pale. Tunasema asante sana, mmefanya vizuri kwa ajili ya kuja kupokea wageni pamoja. Jakurangiza sijue na waleo kabo na barabere bamusifabia ni wameze ni wabajanye nubundi ni wabaki inka ya mbere yo kuja gufatira ziriya zatuza gufatira niwe wayitanze, niwe wayishikije. Turamushimiye hamwe n'umuryango wiwe, yagize neza cyane kubera iyo mirimo myiza yakoze. Ibyo dufite ni bikeya ariko gusa biseko wawe kugira ngo tumushimire. Zira nogorere gusa kandi n'abana bamutanganiye jewe niteguye kuza kuzishyitsa ijambo rya kabiri. Nanone turi kumwe n'umuryango w'umwana wacu Mike nawe tumuhaye ijambo rya gatatu
kumwe n'abana bacu turabegereje umuryango. Nabwiye Ezekiel sinarinze kuko asoma bya bindi yasomye mu rurimi rw'iwacu, ariko naramubwiye ngo mira harashyitse yaragejeje abonye ubundi bwo kuzoza amubwira ngo nuko niko bimeze, kandi uko adakubwira uba ari kuzuva kubise ukazakubwira imico kinyamurenge n'imvugo iwacu niko bizoba bimeze. Reka banemera nanone z'umuryango bamwise amagambo bavuze tukiri gusenga bwa mbere, bavuze kuko biri kumwe nabo ntukinkayo ntibahindura izindi navuze n'izo bantu ntabwo tubahindura. yarambajije ndakurangiza yarambajije wese uwe ya mfizi yacu imwe kurangiza arabaza wese ngo nayo yaragiye kuganira ategereza imyaka imirongo irashize, ariko kurama iracyahari, inka ziracyahari. Imana yo mu ijuru muheze umugisha, mugire urugo rwiza, muzabyare muzatunge, tubatuye umugisha, muzarambe kandi muzagire n'amahasha. Amahasha nayo azaba meza cyane. Imana ibaheze umugisha, turabashimiye rwose. None turi kumwe na Mukapotre hamwe n'abandi bose mwazanye, twavuganye kenshi kandi tuvugana neza. Turi kumwe na Mukabona. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha ku mirimo myiza mwakoze. Turakwiyegereje muri uyu muryango kandi uzakomeze ugire amahirwe. Ndatekereza kuko bavuze ngo ndaza kuvuga, ariko ndiko ndabona abantu bo kwa Muyombo abangaba bagumye kunegera bakanegera honje bagumye kunegera, ariko nubwo batavuga ntibaza banegere abo kwa Muyombo, nubwo batavuga ntibaza banegere, kandi muraza kubona ubwo banegera. Murakoze kugira murakoze twabonye abamishwa bacu dutumira ko afite urubanza rw'umwana duhereze Ezekiel baheze mu muhanda tukimara kubyumva twaricaye turatekereza urwo rwa data ruhatana, tubona ko ari ngombwa gushyigikira umwishwa wacu washingiye Imana. Numvise ikintu yavuze, data aza gupfa yaturazima ngo azatumenye kandi yaratumenye, yatubaye hafi. Rero nshaka gukora ubukwe mu gitabo yantuye arambwira ngo ibyo wakoze barabizirika, ibyo wadukoreye watubaye hafi, ntabwo twabona icyo twakwitura. Batumye ngo
nize gushikiriza inka zibiri nazizanye ndazifite nifuzaga kuzigushikiriza gatoya uramabera gatoya ariko uhatana ntiyavutse wenyine yari afite bashiki reka mpamagare Nyamuco ahagarariye kwa Mariya mpamagare Muzehe Munyakazi abo bashiki banje abo batana aze bafashe dushitse iwacu ya Nyirarume mpamagare Pastor Shedari ahari ariko namubonye iyo nka si inka y'amagambo si inka z'amagambo turazifite kugira bamufashe dushitse zino nka kwa mwisho utubaye hafi none reka mufashe tubishikirize inka bahawe ndashimira uyu musore Birori wafashe umwanya akava mu Bubiligi akaza kuba mu bukwe bwa mukuru irakomanasha cyangwa weza sikiri ubutaha uzaje mu Bubiligi uzaje kubera nawe ufite ubukwe uzakiza ubwo bwiza murakoze ishimwe cyane kandi Imana ihimbawe kandi nababaye cyane tekereza tuzamuka bagira ngo n'intango uri hano yarazindutse abandi bari ariko ndashima Imana umwana wa data atasoza gusa ndashima Imana kuyishima ndashima Imana bahagaze hano kutunganya ndashima Imana ishimwe abagana reka nsabe abandi bose bicare hasigare bishopu imisatsi Shima Imana kubakoreza Bwana Ezekiel Mutukuza Bwana Spesal iryo ni rinini naryo kandi riramukwiriye Bwana Spesal ndisubiyemo Ezekiel Bwana Mutuku shima Imana kuba ku birori vyiwe ihumeka uko biri kose Bwana Spesal ariko nayo nifuje mu bakobwa b'abakobwa baze tukagaragara Spesal ndashaka kuvuga benshi barakuze abacitse ku icumu abana bacu ndatarafite abantu barindwi bose ibwira ko Imana iramufasha ariko cyane aho nari ndyamye naravuze ngo nzarekuka cyane ahantu nabashimiye Imana ibibahesheje kandi ikamuka neza kuko yari umurwayi cyane ndayishimiye Imana ariko n'uyu munsi uyu nguyu ufite intama ariko muzi ko intama z'ubu zitagenda n'amaguru namuhaye intama Bwana Spesal nayifite iby'ubukacuru nyine nayibagiwe mu nzu ariko ndayimuhereza Bwana Spesal nongeye gushimira Ayina waje Bwana Spesal ndamushimira rwose 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 izimazeyo Imana yamurindiriye mu rugo rwa data akaba akiriho na Stefania n'abandi bose na Sadahari rwose ndabashimira urugo rwa data shimira urugo rwa Muyomba rwose 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 hasigayemo abagabo Imana iguheze umugisha ngaho ko babaguka simbaryana umwanya nibatanga impano yes Imana yaje yes gusa nyine mugakubisemo ariko ubundi umwanya w'impano utaragera ngaho tanga impano twari tubategereje murakoze cyane musubira kuzicara turaza kubafelicita mu kandi kanya
ikibazo turabazi bari hano benshi kuko nitwabahamagara bose umwanya ni mutoya turi kubona umugabane bazi hariya n'abandi bari baragize ibibazo mu buryo bwo gushima Imana kuko Imana yabakuye nicyo gituma uno munsi muri ibi turi kubanza uyu ni umwana wacu wa gatanu noneho akaboneka akuze ariko ni mutoya turashima Imana yabakuye cyagihe Imana izigira neza yarabarokoye cyagihe noneho bamwe bashyize ku icumu aho bari babicira bamurashe amasasu 3 turashima Imana imyaka 24 hariya mu gihugu cya Amerika